poslanik Enis Imamović, izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče. Ja tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova informaciju o tome da li je pokrenulo postupak protiv lica koja su prije 2 dana ispisala prijeteće i uvredljive grafite na zidu šejh Mustafinog turbeta u centru Beograda. Šejh Mustafino turbe je dio beogradske kulturne baštine i ono je bogatstvo grada Beograda i njegovih građana. Velika je sramota da skoro čitava javnost nijemo posmatra i šuti pred ovim vandalskim činom. Ono što je tamo napisano predstavlja primitivizam najniže vrste. Ukoliko želimo uređenu državu i ukoliko želimo red, dužnost svakog civilizovanog čoveka je da osudi ovakav sramni postupak bez obzira protiv koga je on uperen. Ko su ta lica koja usred grada ostavljaju prijeteće i uvredljive poruke pripadnicima druge vere? Država ne smije dozvoliti ovakve prijetnje i grubo kršenje prava i sloboda njenim građanima bez obzira na njihovu vjeru i naciju. Tražim i očekujem da čitava Vlada Republike Srbije oštro reaguje na ove pojave, jer ovo nije prva poruka ovakve vrste upućena na ovakav način. Hvala. Sledeći prijavljeni za reč, narodni poslanik Vesna Mirović.